fair quick no machine big Shanachas generalta going, right? So how made the curcula digachten can like better rudding to scale a heart doing berg scale berg no Shanachel no pishog no rudding big Shanachas going elar on floor. Now so on Seanchaí more be going instablinte how catch going fado agus be misha ag eerste glesher and Gahan agus an radio agus an TV na éman Kelly o Kiri ha sé me slíne féring ach beúntach an Seanchaí sin agus knick mé an des na klare a bí ge agus bí scélige dar benam an téman agus dar no scéal o éman och Kelly Marial an téman hog sendin in an daine hog sendin in a heren le old tea mar lachna le iske, like ducks to water. Agus an amson ni reb sé le dealens na Seanchaí. Ach ag deal o temen a bi ag taistil fud na tíre. Well, bi temen an urwan agus cur sé sús le fer agus ben céile sa froste seo. In tigin beg érach nach rebaun ach labowan. There was only one bit. Cur sé an páni steachtain stable garab agus hána sé steachtain kitchen ag an am céna agus benan tí ag tógan cáca millish mór amachgus an bercús. Well, is tó go raibh únig glísan a bhí cócracht all day agus an aroma ónta a bhí uig agus cris ar bar an cáca. Oh, stop sé an téman an host. And you could nearly see the teeth swimming inside in his mouth for to want to bite of it. Agus being banatí confess a brische, ach dort ferntí, nach verder leis van ont go in maiden, mar gachten helle. Well, ni leen daila le cranky husband. Agus doerder na padracha, agus kuig si galéiristeach sa labba, an tain labba waan. Well, chuig bennatíisteach teblis an balla, agus a fercéile teblehi, mar bhí éad ag géilis an téman. He was jealous of the téman. Agus chuig an téman an teba mo. An gadjana is labba caile bhí ann. Agus nuair a chas duine bháin, bhí siad goléir chasan ar an ihe. Bhí an ihe duidim leis agus bhí ar ferantí dolamach. He suffered from a little frequency. Well, Aidan, will Einard mar sin agat. He suffered from little frequency. Rian sé sin I dailecha átha diggintó. Agus bhí an bhean atí a thart leis, mar bhí éadige leis an téman. Well, bhí si sig tart faoi nach ní a bhein chúisige dolamach. Agus dúirt sí nach raibh sé amach a hille. Agus cadíon an fercéile ná a lába chur timpeall ar an clíomháin trauman bá bóg, agus chur sé isteach idir an bhean céile agus an témanna. Well, chuig sé amach, Aidan mar a deirfa, chuig Aidan amach agus tháinig sé an eis, treis cahar deora de Pernell after shedding a tear for Pernell. Agus thug sé an clíomháin amach a rís dín ó lár. Well, an ihe gnóach a bhí ige. The cradle in and the cradle out again. Amach an doras isteach a rís agus an cradle in again. Agus mar bhí éad mór ige leis an téman. Agus bhí an ámad riddim thar 3 o'clock san ihe agus tlus sé an stirrim ag airí mo. Agus bhí sé búrtha féin póni a bhí stig sa stable bel darmh was inside in a makeshift shed agus an stirrim mo. Agus dar no cur contour to on down the dot fe contour telle. One danger will make you forget another danger. Agus leim sé machas an laba gamar. Cur sé na cosa isteach na bróga agus ris sé amach an doras. Agus gin sé dermid féin téman agus é stig sa laba lena bhean céile. Agus nuair a bhí sé imethe. The chas an bhean céile dín téman.
agus dúirt leis, now's your chance. Agus léman téman sús, agus isé an cacha milliis. Sinné. Now. Gurmága. Nish. How should we dollar ig di ten den ella? Take long Farine. Big scale of it doing. Scaling berg, we may machen le schachten nu, kaikis nu, so had a werk gom dan hier nog, agus de hosting besweet, kassi, marien, nur wien schiert, alor gom, die ankelom, Niklaas, ha me her wien vieringen le, soos le troche blien, wel 8 blien agus vehe, kan be crying, agus a push will make crying now, an vadne eilekage, wie Michael Corrut, Dornaliafs na Olympics, agus búi bound over in Olympics in Barcelona, agus vi dara de trasna Gaeilge on Tafran, agus na Olympics, agus vi started bring balha hype la couple blue shant have modern kjar who's the shana problem. A frakle torna Dornaliafta, agus nur búi Corrut, búi lumor sustaneer agus sun kommer stach, går an Afran. Nadat med en sort revhålla bokan i sjönde Afran, och skynka det har med fisk han är inte, om man har Niklas tänka på sig hem. Madeleine Niklas, vi är en ground on, agus knickse rodi granur och nafär inga elid i jäskebeda. Dort då är Liam att du får sån Eagar Liam son dúirteis lumgre chaise seachtain san ospidéal na Niklas uair amháin, agus dúirte go bhéh an seachtain beara chaise riamh. Bhíidir sa seomra chéanna, agus bhí anna creiceú, agus bhí sean eile sa seomra, agus do thugadar féin ara go raibh airgid aige, agus bhí sé filtisteach an pís an nuachtáin, agus bhí nuachtáin sáitisteach bhí tocht na lepan aige. Bhíonn siad, seo dín under the mattress, agus an targid is stígan. Agus dúirt Niklas ane agus bhfuil mer piece of sport a chuir le seo. Agus go héin bhaid nuair a bhú siach an seanna leid, an ciadar a díanach sé ná féchan go raibh an targid fós ann, haringíoch sé amach an piece of pop éir. So, an bhaid seo ane bhíidir go léir dúisethe, agus as an Niklas le Willie, a bharad tú na lucha sin a ríist a réir. Willie, did you hear those mice last night? Oh, Caramé as a Willie, sin díali, the Caramé. Na fuil an pábéir kenny me in ye has she lech iteko. So the layman standen amachtas an lab besúde greir farbo capture greir an target itegus na locha. Sin en sort sport be En Thales. Skidele bandlish hashe Niklas na rishe go ba hashe right trasnal cool and so going Pfizer, quickly magnesite, agus vi Niklas go sa cantina. Agus it's na hart na so the office stolen chain boardroom on chamra is tafti, it's na hart na so os na skirta hanne kom no for Niklas boss stolen got to be an canteen on chamra ba hafti a vi quickly magnesite, mar vi on cracker go stig den Niklas. Ach dort den skir dinne vi go le cham egen aan dort chelum urman di in cool Mashuchan more an canteen, legs in Ulcus, agus we should test all, as for the paint, new and father, agus Kenny of Troscan, new board, the Siacon, agus Kahir, agus Grey, mobs, agus Plati, agus machine there, agus corridor, Cludach, all in vinyl, no law, agus we not the Kahali. Ach, Heinkel, better she schachten and new better. Wie in Jesu, han counters na buikboere hoort. Counters na basses, nur wie she kreten de per de schuldige kusche schafts canteen go han teer nu. Agus wie she skaure nur geniksche an daure wie not. De course of the place. Maar wie markene meerne heimpel en falle vader een paint nu. Agus de no best fad on through the calling a gurder no law. Wie she dote le tutini, vi spotty doting a henad, heimplen or law, maar ik announced on vi geheim
Cartini agus ni wan son vi di Cartini agus ge genau kina agus vi di Chicago na buts mar der no law agus vi no law meite so han ik knach an boss anyway dig is knach ja they got angry he got angry mar der han ik knach agus gleich Niklas lot of me new agus Bonus a harlesche, agus erste Schädel Niklas a vierten schießt ab nur law durch. My God, Nicholas durch. This is terrible to see it like that. Ze vierten ab nur law. Did we not give you ashtrays? Yeah, my dear man, as Niklas says. Sure, that if I put the ashtrays down on the floor, wouldn't they want the bloody tables? So she is here. Anwa, Mahuger Margaret. Now, do you shoot that dear trace chap the shock to fight your own big final cling or he of course he technology Nivians and Italy into Mahan show one gehele. A coming on an urlar oscultanish the fair fair the face oga Liam Sopale. God of Mahagot Cabrini. Now Nadine tagaíocht le seo an verte vi a kind livinish breaga fad a jain siad a dír. Lies. Now tá mise chun scéal atá fear a ancient. So fanigi sectinish agus tá pectúria gom leis chun a haspád go bhfuil sé fear. So tá mé chun cainte dhéanamh mar gheall fear on ardmhór a glétar déagláin. An féidir le bhééis sin a dhéiscint. Is féidir. Anna bha. Well, déagláin na háda móra rugagé in ardmhór agus a bhaid siar sa mbliain 375 sí tá na fíorchaí a gom. The facts. The fíorchaí. Rugagé agus anyway, Fermabiahe, like everybody else that came from Armor, agus vi faulum sever, agus curug skole. Goediger ef sé seach mlín a díis, agus an son vi nís mú faulum a testal wuig, agus cuig sé begani nís fuide. And I don't think the Levy set was there in about 380, no 381. But anyway, the rare touriske atá fear, cuig sé go dtí an bhrainc, agus cuig sé son go dtí an rove, and dhéanadar aspagde. They made a bishop of him. And why wouldn't they? Faron Arbor, Cadele Yenedish. This was about nuair a bhí aspag déanta dehan son go dtí an Arbor. But der siad nuair a bhí sé muthar a bharige on their way back, na raibh darúd clog a bhína géad an afferna digantom. So anyway, hos neither a gui, and on Vadendar Tá stop your glass in Italy. And there you see now, fechan bad agus teagláin a tacht, an clock agus an clog agus dúirt teagláin an pe át a raig an clock sin I dír is ann a hosnóme scéal na Críochta. And sin an clock, sa lá tá Jovan. Agus anybody that doesn't believe me, come down to Ardmore and I'll show it to you. Agus in ús tríd de blianta, muinte na háda móra, gléin siad cloch Iagláin sin a thug scéal na Críochta go dtí muintear na hÉireann. Now there's some educated people listening here tonight that thinks it was St. Patrick. He had nothing at all to do with it. It was Nave Déagláin na háda móra a thug scéal na Críochta go hÉireann. And that's it, rock below there proves it. Now, on nos a bhí dtíine bíd siad ceiliúra lá le éile Déagláin an ceathrú lás fethe de júl.
agus bhíoch daoine a teacht ó cíanas ó cúngar ilthreacht an pilgrimage. And ceantas na rudaí tradiisiúnta bhíocha có ná a dul isteach féin chairg sin a bheith cín se bhistí féin son tá mar a bheith Paul. Well, bhíoch na daoine tadróireacht agus a dul isteach samach fé sin. Because cred na daoine dá raibh fé sin trí bhóta go raibh leis ann dámach faibe go le do Rome. Now, there are people that would say to you that if you went into the restaurant, it wasn't your back in the first place. But I think it was shindin and our cred. But let me nanéise cloch yeag lán agus a fós go dtíon lád han you van tá sé ann. So mar a dúirt méid túsna cainte, don't mind the other two, these are facts now. Sin é déag lán agus é rá efferin agus an clog sin go mirúltach fuair sé é nuair bhí sé rá efferin lá féach an áard an san tá duine ag na cúristeach ar na An technológ sa rain ag tort. Nassim gur néamh pádraig atá ann mar ní mala néamh pádraig go mecha an lábhanúirtar ag déag lán a chorbe. Déag lán a No, he's awful. So sin é dígan tú. So ríist no féach tá pictúr de gom so caithigh bud sé fíor. Agus nuair a bhí sé takeí deire héal chuig sé náda go dtí náid seo ar na fáilteacha an áard mhór. Agus bhí sé cur féigean sa ina éonarán. That's the Irish now for a hermit, an éonarán. Agus de cha sé an cuideile dá héal an son in áde agus ní bhíoch sé a tang in about the year 460. Agus go dtíon lá tá nniuháin sin a hení tar an áit sin mar tobar dhéag lán néfa. Agus in the 1800s, haipil hochtíoch trochanú An líam féidir ús dáile. Mar gur creditor in éag lán agus creditor bhí credibh an a láidir acu agus a ríist an son bhí sé siúl haipil I ggheirceal a padróireacht, and they would always go clockwise because to go anti-clockwise would create a curse or misfortune. So haidís haipil na háte circealach mar sin agus dhéanadís trí bhóta agus tharnéisló an son agus a ggóil as an tobar bennathe atá ann. Now that's to be differentiated from a tigtarna, which is another tobar bennathe, but not in the same way, you understand? Like now, agus an son nuair a bhí déag lán a dul a fuair sé bás, tugad tharnéis sothe go dtí lád na manistrach an áard mhór, agus sin an áit a bheith cín sé fís an tigín sin hís an son, sin an áit na bhfuil sé curra. Agus mar gur ba espa bhí ardaglaisige agus sin ardaglis agus tá sé sin ann an cuid ón néúis agus an cuid ón tarna ístíag agus tá clícheach ann, clícheach around tower. Now, der daoine go raibh nílistig có dé cúis gur tóga gid sa ach ceapan daoine go raibh sé buinteach leis na déthe págánach. Ceapan daoine eile gur minarets ón Middle East a bhí ionta. Ceapan daoine eile gur belfries a bhí ionta. Tá daoine eile a deirte something to do with fertility rights, but I have no clue where they got that idea from. But go bonúsach bhídís le feiscint onad na manistrach. Agus sin é an áit ina bhfuil déag lán curra in áard mhór, a ríist tá tig anna ársa and beidir an tig is ársa dá hórt in éiring, beidir around the 9th century bhí sé tóca agus tá corp déag lán curra istigh an son I lár na manistrach. Agus sin deire
nor a bhí déagláin an sa, de bhúil sin éh Pádraig, he was knocking around up around Cashel. Agus chuig déagláin sús go dtí and bhí Asbogelle in Éiring ag an am Elva, and it is said dúirt néamh Pádraig, Elva úl Pádraig Moon, Mú gach rach. Elva, the humble, is the St. Patrick of the Munster, and great is his blessing. And then the one that affects us here in Snedéisha, Déagláin, Pádraig na Néisha, na Déisha ag Déagláin go brach. Déagláin is the St. Patrick of the Déisha, and the Déisha is ag Déagláin forever. Now, they're all facts. Don't mind the other two, Maradona. Míle bhuíochas a Liam. Agad Liam. Arbar fad. Nís tá mai chun an uair oscail de bhean atá sunard bhór faoi láthair, mar seo branach, agus bígí géiste léi. Cé ban híe. Gur míle maith a cheabríní is tócha sulla dos nó mé caithe mé rá an trúr a hátrééis dul Róm is seannachathe profisiúnta iad agus seannach lecht agus taithí có bheith cabareacht agus a cadráil agus a gcaint sin bréige an trúracha. So ní duine den tóirt sin mis an éair. So ha mis chun bheith brathis scéalbeag a hain sin tí bheith léamh is tócha agus seo scéalbeag mar jouler an mionard, nu mein head has a shanafobel, ma froste doch sheen. Daar nu agus haig dien vinards la ha jovaunes doche, maar jouler een tech solis, nu een lighthouse, aling a ha hier zo'n, het hoog een hochtje gekrijgen heen. Ach Raison, wie Carl Voer an uit, o hem de mine doorigte de, se tenne heel. Kielien en tennem mionard, nu hai mein, severele. Agus tóg an tanam sin an áit de bhar na mianaige bhí ann. Mar a dúirt an canónach de prayer nu canon power sa bhíble a haige in Snedéisha, the place names of Déishis. Mionard are high mine, so-called from lead and silver mines, worked there by the Earl of Cork. Agus is meáler na mianta sin, na mianachas sin ha mé chun scéalbeag a hain sin díobh in jobh. Nis tOireachtas na mianaige bheith dúnta, bhars cúpla scéalbeag fuaithe méal na seandaoine áitiúla, agus banan an scéal seo le dúna na mianaige deireadh. So seo scéal meálar bhí na dóir nó minor, a bhí ag obars na mianaig chias am ionard ag bun an fróiste, mar dhearmid na an cuideaing a rúg agus a tóga chus ag bar an fróiste iag láin chus na sléite. Bhí mína dóir ag obair ann agus bhí nós le thuúlaige a dheangéir a roinnt le préachán fian a bhí mar fetige. Mar there can power a certain wild crow of which she had made a pet, reinach sé an dheangéir leis gach lá. Mar son in a mecht ama bhí an préachán an ann a chara agus ann dheangéir a rahent, agus é getalt chuige gach lá. So bhí na mína dóir eile a maga féin mína dóir lách ganúil seo gach lá bhí ar maga fé rá idir a héin hiachar namadán son agus é thart a dheangéir don breachán. Look at that fool sharing his dinner with a crow. Agus bhí mína dóir bocht cráite có. Péiscéile bhíidir go léir bailithe le chéile am dheangéir láháin nuair a detal an préachán in na measc go magúil agus é getalt heimpel agus heimpel ortha chur mearúil ar na fir. Bhíidir sais a mithe creiceáilta leis. An son, nar thuirling sé nós de rúthar agus rug sé graim ar hatta a chara agus thóg leis suasains na scamil. And that was the consternation and the rule of all agus míle murder go hainge a gar a fé mína dóir bocht agus an préachán a mihil in a hatta. Agus an óir son bevocht an rud é de hatta a chailúnt agus ní raibh de rawa ag an mína dóir ach léimsús de freb agus dul ar thóir an phréachán dírig a hatta gáiltar neis. A bhé leis an íag agus é luúrig leis an breachán scuile leis an hatta. An son heimpel míle slíón mianach stad an préachán a getalt agus an nós leis ón spéir agus nárág sé an hatta ar an dalamh. Oiachas le dír rug an míana dóir ar an hatta agus gáis gur a cheann é le teann ferige agus dúirt sé leis éon go crosta sin é an uair dhearnach a bhaid tusa dheangéir uimse. So dúirt sé leis an préachán, he said to the crow, that's the last time you're going to get a dinner from me. So rampig sé heimpel an son, agus seohanní seampíon an scéal beagáín brónach is dócha, agus hiúil sé ar neistíon mianach. Ach nuair a ris sé an áit, nar raibh tragód ú fásach tréis tarlú,
Bhí a champánig tris dul sios fé halamh chun dul ar neis gobar, agus ná raibh an mianach tris titimisteach sa bh láchartha. Agus ar bhíad ar fad plochta fé halamh, the mine had collapsed in on top of the rest of them. Agus be níor tháinig duine ná Jóraí sláán ón dragóidú fásach son, a chuáin an mianad ó héin agus a charra an préáin. Agus mar a dir siad nach úntach an tain fesa a bheith duine. Wouldn't we all love to have a crow who could predict the future, might save us ó bhás tobisteach. So sin é deir a muiscéalsa, agus má ha breag an bíach, agus gur míle maith go bheith éisteacht. Go honnta ar fad. Míle buchas mar seo bhí sin go háling ar fad. An é sé ché ban eile ní anion ní an úsa, as gon scéal in sin doing fáilteróta ania. Ar maithagah, tá súlagam go bhfuil si bhanán mé a chluisiint, an bhfuil? Anna bha. Well, scéal beag a hágamsa ó cheantar hain, dúirtú gur báil den cloiste loganimnacha mé is cinnte, agus ag díorú isteach ar na loganimnacha áitiúla, tá gácheann simúla im a cheantar hain, les mod de baile cepachain, agus bhhaile míad a luair dús. So ar cuarmhóthar a hain sús tríd na caiilte, sús go dtí Sál Tibrid nó Salterbridge, tá baile faring ann called Fadúige, nó Fadawega, nó Faravega, nó Fegawega mar a tugtar sa ceantar, agus tugtar mar bhíú ó John Donovan ar a loganam sa na Wood of the Black Bog stuff, agus fear son mar go bhfuil móinte forlehan an sa I dró na sléite. Ach, mar scéal faoi an áid sa ná, Fortline than Baile Faring saw not Baile and Chimney, and that's Chimney Town, no, the village of the chimney. Mar ni reva chimney awan sa cheantar, a bhí déanta de sailóg nó giolcach ag Theodore Áitiúil. San 8ú ísteag sin aimsir na tíirní talún, ni raibh chimney cluiche má faoinóg le glunne ar éon teach des na mochán, mar jouler an gáin úfás a bhíoch le níag le haig na luxuries seo. Ach ar lá na stáisiún bhí fánar a crot níos fearr chur ar an mahán, agus a heist an chimney giolcaigh sa ar íosach ó chórsa go chórsa. Agus tógach síos a ríiste díreach in iad imach na gcóirtóirí. Tá scéal bra ag maithair sa leabhar seo tuachas mór a cos bríde, faoin fear beag sa I man an chimney, a fuair íosach den chimney ar lá na stáisiún. Now, ní móna sásta a bhí sé riamh le rud a bheith ar íosach, mar bhí agla ar go ditach miá éigen tamach. Ach tan bennech tí a hásamh ar lá sa, fuair de ghlach sé le íosach an chimney. Agus níormhada go raibh tinne mór móna ag splánca tríd an chimney, agus leanan an scéal mar seo. Before the priest arrives, there's a good number of neighbours gathered together, including jolly free lads and lassies seated around the roaring fire. The crisp wicker chimney soon catches fire, and the barbocht ag írig go francach a bhócha a bhóla le shanna mala canvas, and much to the amusement of the people that were gathered around, particularly the young people, who instead of helping him, just mocked him. He finally lost patience with them, but not his gift of poetic expression, and he poured forth some scathing lines about all concerned. Well, Guim diachar don te the yirach loch glugger is sport. Guim diachar don te the yirach loch modig is famoid. Guim diachar don te the yirach far mod far Carringham small. Oh, yeah, nachi and Isakte is the tinna na hoin. Well, bad luck to anyone who would tolerate gigglers and sport makers. Bad luck to anyone who would tolerate mockers and scoffers. Bad luck to anyone who would require the man who draws the smoke. Oh God, isn't it the misfortunate loan for me and his bottom on fire? Well, it's talk of gur bun agus bar and scale. Biach the chimney hainagut. No be in a irisa. What? Mahu, sin piece of the choral doing. Liam so paid to the law of an order.
agus ní féadling hú clúiste má tá tú muted. Got to muted. No, sin bula basta ang in the news a Margaretti Rouse. You should talk to the boss. Yeah. Right. Come here, chun an orlar oscailt inis go Seamus. The Seamus chun bheith ganas an pí seo agus iarmúd ar a bhéin atá anseo lingan a bheith páirteach in san chuid seo den sesiún. No más má le iarmúd ará ní gad a dacht de láb chur an áda the mic oscailt agus bheith caint le Seamus. So Seamus, Bennert. Constantship Galer. Cabrini on Feder ha pisa gum agus ha me con gachtana hartistachon con pisa classiach the yanab. So ma mochen gachtana ach if you could bring everybody live mar derfa con a show a yanab, right? Pisa classiach so kami gachtana a chloshal, right? So in Feder live Galer, which you Galer oscailte. Right. Or Sorcha Hartley agus Galt Barbara going, can I start up? I'm going to work first. Right, Garmagut. Right. Seo Eshkielberg classichte fe bubbles, right? For those who can't hail the goes of Roche the sheer Ibadanish Almar of Riha agus Cashlán I gach cuigid and tier. Agus vi an gawa I gover secure gach law. Agus vi get cut dar venom bubbles. Well, Malair agus Machar there was nothing that bubbles could not do. Roll heimpel a derchan goa. Cad a derchan goa. Roll heimpel. Cad a derchan goa. Roll heimpel. Roll heimpel a derchan goa. Agus tianach bubbles roll a heimpel an or law agus bulligan or delish. Well, on sport agus an sklepe be a cho. Roll heimpel a derchan goa. Cad a derchan goa. Roll heimpel a derchan goa. Agus tianach bubbles roll a heimpel an or law agus bulligan or delish reached. Well, vín a daine galéir bailú gach lá ag fiochantisteach doras an cearta agus iad galéir gála leis an carán a higantó. Scapan scéal I bad igéin agus bhí clú agus cáil an gáfaí. Láháin ná tháinig trúnsa ó cúige lein, le málaí dílat a lán de óra, a saddlebag full of gold, con ire bubbles I chinach. Agus bhí is ag raibh sé san ár ceart, mar de cús son agus de chús son, ná gur cnig sé na empty tins of cat food mo den carta. Cúig sé deanamh marga leis an gáa agus chun gáa bubbles I mun obair. Roll heimpel a dort an gáa. Cad a dort an gáa? Roll heimpel. Cad a dort an gáa an rubber east? Roll heimpel. An heimpel. A dort an gáa agus bhí bubbles ag roll a heimpel an or lá agus bulligan or de leis ríis. Well, Jennifer an marga, agus cúig an prunsa har nashti cúig a lein, agus an mála díal ta lán de bubbles ige, shakas lán de ór. Hánig si gadi an Cashlán mór ar bhunna chnig, agus isteach leis sa kistin, conna yang ihe, mar vi ocras treis an taistil mór. Agus gléic sé an banfrinsa a bhí na chola húra staira, agus hánig sisé nús, agus dúirt an trunsa le bubbles. Roll heimpel bubbles. Cad dúirt sé? Roll heimpel. Agus bhí bubbles ag roll a heimpel an or lár, agus bulligan or de leis. Treis an écht son, thug an trunsa a yang de bubbles. Ach, ní ra bhéin bange ige. Agus dúirt sé, bubbles ní raibh bange gom, ach an mullet brain petrol. Sure, a little drop of petrol do you no harm at all. Agus hook sé an petrol de bubbles, agus all sé é galéir. Cúig an princess os a chola leis an man princess sa seama labba, hús staire, agus drúid an ihe leis, agus temple tríochlog ar madan, cúla
Cúlan van rian, rirá agus rúla búla hí staire agus dúsí sí an frinsa a bhí ag sanra snoring agus léim sisin amach as an labba agus cur sé agus síos leis dín kistin áitin ar a bubbles in a chola. Ach nuair a oscail sin doras níor a bubbles de feiscin dige. In áitir bí agus cúla sé tórnach os i ceann. Déirdig sé húla sús dín síle áil ard. Agus cadach neic sé ná bubbles ag túrlant teimpel an síl an ag teimpel 100 míle an úr agus tar éis tamlín hánig bubbles chun stop agus hit sé síos go traumar an úr lár agus gan éim boga as. Hánig an prinsa chuig go mar ach ní raibh sé ab de éim glúiseacht a goháil do bubbles. Well, Bhí imní mór ar an prinsa agus hosnig sé chéine leis féin. Oh, Bubbles, tell me that you're not dead. Well, búl oscailt Bubbles súlaháin agus dúirte. Níl me mar an éair. I just ran out of petrol. I just ran out of petrol. Inis, the sheriff is skinner off the going fé, I suppose, a fadó, agus éan kind of téma ha greibh is fedeling piece of shanachs going leis. Kuntas nu, cad mé an na stáisiún. Na stáisiún. Donal, is toch gohfuil scéalta go féin cael gobnat agus na stáisiún a bhí ar siúl an son bhfuil. Well, tá, bhí sagart leig ma hóge, bhí sagart próiste going sa próiste cael gobnat caeligán agus cael bhrín dá bhenim an taro conví. Bas an sean fobal dó, agus sé couple agus car a bhí ag chun teistil timppel. Mad na bháin bhí sé contact amach go dtí cael bhrín den na stáisiún, ach ní féidir leis gréimeg áidir an couple, agus bhí córsna géad á bhenim tam dogan, agus character bhí dogan. So bhíidir ag rit síos sús an fárc agus ní ráidir an an gréimeg áidir an couple. So bhí an tar anyway bhí sé an búrhas ach dúirt Douglas. Ná bhí éon búrthart ní lein am maithan seo féidir afrana ceilúra. Cai sé fanacht leis. So anyway ní raibh gairí lo anyway agus cas Dogan ar an tar ó chun bhí sé look ar an leis an bhfuil an cócht a gutsa chun an couple ceingil den talamh ní féidir ling gráim a gáil ar, so ní raibh an cócht sin ige. Go bhá? Bhfuil duine ag deilge éidean, bhfuil éon scéal beag go dtá fortláige. Táim an seo cear go leor ach nó ní léon scéala go bhán an chathair ach níidir soracha chud fuair héin soracha Hartley chá le Dún Garbhán. Well, ní raibh mé súla seo an éair, ní raibh is go léach duine orm ní féidir am cuioine ar fecanis. Seanachil nó piseóg nó rud éigent, rud ar éair agat. Well, tá scélinn beag brónach agam faoi Bert Buchalí. Bhí sémi an bhór, bhí mici an a bheag, gus bhí sémi an a bhór, is bhí úla brathe deasa ar an grán. Ar sa mici beag le sémi, be mi docrasach ar scoil, is ní ceart na húla deasa a ágáil ann. Chuig mici beag an áide, fuair sé cair ó héimi bhór, ach bhí maithair Vicky Vic taobh hir den crán. Fuair si bata ahar Vicky, thug an bhirrtacha isteach, is cloisfa iad ag bécha hí sa glán. Tá sémi anna ciún, is tá mici anna ciún, is ní dhéanann siad éon gáire ná ein grán. Tá an bhirt ar scoil arís, ach ní féidir losí síos. Is tá úla brathe deasa ar an grán. So hátar ar fád. Had mé ar a Maureen McCarthy, há sé anna profisiúnta féchar son.
le scamal agus spéir agus gachad taobh hirdé. Marlene, can I start? Agus Colossian rinne. O Colosh na ringa, na. O gama. Maureen Aberloh Cowiltusa. Oh, it's us Boston May. Oh. Hi. Agus will ein scéalaí in bega got ó Boston. Níl scéal Tommy ag fannacht don election. Oh. O gama. I don't know, Maureen, we only want true stories and so on usually. No fake news. Then start into her is not the place to be right now. Okay. Ebini chahúr going no conhúr is Ebin ha ga páiste got an son will ein piece of dawn conhúr will ein piece of dawn con no ein scale begacha. Well, fi rina ag ancient Mickey agus Shamie and son le suracha. Ogama. Bhín canchin again. Cén dóna hagah. Cab meowler irarua. No. Ha mi dal fú an so shamas father fad to Ryan. Cab Chicas. Fúna or she. Ha sure fucking she's and Ryan. Come on. I don't do that. Cab meowler. I don't do that. I don't do that. Cab meowler. On Madrina Roo, on Madrina Roo, Hagrana, on Madrina Roo, Lisa Loo, Fars, Faragach, Lucian, Lord. No, Gachain your row, Hugler, her father, Fachamas. Come on, go home to have dishes in, come on. Just Shamus, just Scélín beagháin cosúlis an rud dúirt Donald bhí fear gobarlam trá ó chuntain clár agus dhéanamh sin scéal cosúlis an rud dúirt Donald an son mar jaablar na sagat I gúntain clár mar bhí anna chuachtacha agus bhíoch na daoine scabhraithe rompa. But an sagat próiste seo lámháin tháinig sé isteachtaí in Ballamór chun dul dín bank chapel. Agus nuair tháinig sé go dtí doras a bhainc níor bhéon áit ige chun an capel ag cheangailt. So the cnig sé cuidas na lads na sráide ag bun na sráide a pláicíocht. Agus do chuir sé ceistortha graim a gáilt ar a gapel agus é chiméad go dúchach sé amach. So anyway, chuir sé ceistortha agus dúirt sé come over here and hold the horse. They said we won't. Lads dána ba here, they didn't tell us first. But dúirt sé come over here now, Dorche, and hold that horse or I'll stick you to the ground. And Dorche Countess says, why don't you stick the horse? The ground so. Den son ran an Galt Barbara. Can I start with Galt? I'm a good mind. Tarbasto Hain. Santa Cruz, California. California. Oh. It's on tradition. How to California niche, how? Ta. Oh. Come on. Tom walk Connell and shop fresh and lum. Tom would you gay shit live? Come on. I guess we'll ain't scaly and no Shannock le gut no ein Rodegan machine. Oh, Neil Moran. Ach, ta scale fina tincha is Gargara is Biagnak Rim Deutsche Mach again China in Shaw, California. Agatashi at Catholic Tro. Vi and ta orange Jera agus Hershid Stadlish and Chinya Jira Fader Tree Mila o Nach in Wilmington Argoni. Oh. Who is the neculation old school? It's so fast. Yeah, Vigalor Karja Khala Diha Marvisha Deutsche Mach who is the Schleip to Gaharha. Yeah. It's Rudder Harleen Gach Sola nach. Well, Neil Sheikh Hodana Lashad de Gana, Shin Kinnel Dochan Moore. Hodana Lashin or Fiao. Could be in a dag no Rodegan machine. Kunnik me on Telef Ishe. Ta galore Kinnel Brosla Alnor Ta and Ahmed Augustaf Marshin on Do. Tarish Do Deutsche Macht on and Brosla Galer Imaha. Agus Nivation on Do and Shin Fial Blint. How's it going?
Yeah, so it's a fásta an scéile agus look, bear slán lib go léir agus and stay safe mar a derfa ó gachtain in éiring agus is óntach tú a bheith ling in san ar an ihe seo. Gur mágad. Cad mé álar á ceann son núna power. Is óntach an anime sin núna power. Yeah, well, is as well come Macaulay Malibu Carby as is as con de Hebridoran me agus vi me smínef nor vitu aginchin Marialler an Teman. Is so go gwil me bio Marialler an Teman evi an fadó, mar rinna clownus idir Shanahar Mahar agus Shan Vorhar Mahar rinna an Teman an clownus. Mar vi an Teman ag team. Bhí an téman ag dul timpeall mar is óldíh ó áit go háit agus fós Shanahar Mahar fós sé ban a bhí na cónaí tucha míle nó mar sin ón a áit cónathe féin agus ba é an téman a rinne an clownas. Fós fear as tipperdáin chuig ban as tipperdáin hes. So mar jaler sin. Mixer Diana begeistocha upper treasure. Ag dul timpeall ó clown go clown agus ó jaach go teach. Go má sin scéal fear freisin há sé sin go hont gar fad. Cad mé ála Seán ó Cailan san bhfuil éire de le ráige. Seán chuna státo? Tá go má. Chuna státo é. Is as Boston mé. Costal le Maureen. Is as Boston na státaí TMA. Agus Seamachara bug se Hamish McKay. Mo wachna. Tá Gaelic aige, Gaelic wa aige. Go hónta gur fad. Agus an riftú ó éire an rugad tú in éire? Ní rugú America mé. Ó rugad tú America. Just tá sim agam in san Gaelic. So bhí mé sa phobal scóil ó Gumalaiscail, bhí mé sa choláiste na rinne ar cúpla uair, Iabhéile 6, Iabhéile 8, agus bhí mé an anam teacht i mbliana go dtí déon scóil na mún ach ní raibh mé abalta. Ach lecunnamh dé an bhliain se thugan. Go má. Trais léam net as ocht an gailing úntraá gut. Gur mágad. Beg mór fáilte rót ag daon scoil na mún. Farír ní raibh sé gine im líana bhías gan COVID gur ceala, but an céad úr eile cheáin be mid súil leat. Cinnte. Gur míl mágad, Tanya. Go má. Tá Jim O'Mara going an son, ní féidir mé éiscin mar há an grín a teachtasteach an inóg. Well, Jim, chuna státo? Tá sé móchta. Tá sé móchta Salam. Jim, can I start? Well, how's she going in age? Can I start to Jim? Come on, Garmargus. Tom shot us Dún Garbhán. Dún Garbhán. Agus Tom Immo Connie in his Gove. Gove. Curtha. Come on. Agus to bhí mé siúil an Déanscoil an bliain Seanchaí. Agus to win me tan of more as. Ní an Gaeilge, ní an nach Gaeilge gom ach tá sim mór agan san teanga agus san Chultúir agus gach rud mar sin agus tá mé ag buin tan of mór as an chórá anocht. Come on. Nach óntran rud duine teachla céile mar seo chun dar nó seanachas a dhéanamh in san támaá going, you know. Tá sé sin go hónta gur fad. Jim gur mágad. Tá duine san sorcha ní rion. Can I start to Sorcha? I can start with Tom Gadil Hamish, Gurmahadat. Called Bastard Hain. It's also local Lumstas, it's on guard the Ardwar. Come on. Shin Gomorlum, yeah. Yeah, na contra scale be Mara, Bishop Gadessa pod. Yeah, Bishop Hanawa, Gurmahadat. Will Simmer got some isling, how? Ta, yeah, Tan Sim Borgum Squilga, yeah, so just be even on the site, just go in and pay or I am. Agus for len Shannockle no Pishoga got no era the Shannockle, yeah, Tan Emil to Shannockle, Nana Lane Pishoga, now Neil Marie.
Ach, tá na mír seanachil is glasíd na cinnic a bhadúing ní réon tí tám ar a híntán féin cad eile guríon Bert Bóthir, tá na neart gom. Tá sé sin go hántach gur mí agat. Now bhfuil éon duine sá agus ní léon aige réachar ar Mary's iPad. Bhfuil Mary an son nó cé taobh hiarde. Mary, chun stáú? Go mac ar mágat. Cá bheas tú féin, Mary? Cá bhfuil tú chonaí? Cá bhfuil tú chonaí? Tá mé macónaí ar an Tórán, Kilmontán agus Wexford. Loch Garman. Oh God, Loch Garman, oh my God. So tá ag fálam, so ní le lán Gaeilge gom, ach tá ansim gom chun clachtaí anna. Yes. Pí a clachtaí anna. Agus nach chunta chu nó cád é seo chun a bheith cloisiint le daoine le Gaeilge beaga cogus díling a Gaeilge mórcha. You know, so is toch gur ontchan rad é sin. Cada ag talú I Gael Montán in Job will ein rad arsúl? Neil, I didn't understand everything. Will ein scéal agat? Will ein scéal nó seanachil nó air a gut? Seanachil. Bhím ag fálam, no, bhím of iníon so Gaeltacht ar an in Count Daveo. Count Daveo, yeah. Agus oh God, I learned fálam mé beagán a rá agus é a rá go maith. Go maith. Anna. Yeah. Come on. Okay. Avara Slanat will end the nether. Karamaga. Tá Dave Lawn a tachtasteach an son Yamish. Yeah, Karamaga, Dave Lawn. Yeah, just a kind of pishoga. Nor be mama an old. We have marathon barrack ruige the green, no a barber, so have it the course and the steen ever con barrack ruige god. That have hen and the mask shamas. Agus we found in addition job is the kitchen. Agus and son scoop of mahas on ruig, agus fahak that's the tinga, no tin good beyond. We found one I have on Rhine. Jackie Welsh benam do. Agus pe pishoga vi gist. Nur a garfi grúig Jackie ní líka sé daine eile a lába chu ar an grúig a bhí ar nó lá. De ba líoch sé an grúig é héin agus an son tuúcha sé súsa ar sé amach trasnún bóthar agus chuach sé an grúig I bhulach fé cloch ar an glí amó. Agus íon sé sin búnaí agus bhí mé anna óg ag an amach nuair bhas mí níos beagán de chur mé ceisnar agus tóchan ar a Jackie a séide fúmas tócha ach an mí nua thug sé dom ná grúig be clocha heimpel na háte de hagach na sioga nóchas na híthe bigin sif hagach na sioga agus marídí an grúig pe sé I bhelachi go dtíine agus nuair a bhíh golóir grúig có dhéana dís tochtas an leba vehicle. They make a mattress for the baby out of all the hair. Singaba. They're calling me Ravation. When Mara, Conastato, Mara's iPad has starting with the 16 no John. Well, Conastato. Miss Stockinson van. That's Kilmonton may come up. Tommy, yeah, Tommy. Vi dinne egent radio Magnamonis medal din ober agus cool vi sé ag
kaint le duine ó Kiri agus dúirtan duine ó Kiri my van. Agus dúirtan sé, well, cén sort van é? Ní hé, my van, an áit my van, you see, so tá sé sin No. Take him go on. Nach just an ihe ag be géiste go chéine ag leir a scoiling. Nach bhfuil sé go hóntaach ar fad. Car bastard héin, Mara? Yeah. Car bastard. Tig na héile chun de Kilmontán. Kilmontán rís. Tig na héile chun de Kilmontán. Tig na héile. Sinné. Tinakilly, is it? Tinakilly? Tinahili. Tinahili. No, Tinahili, yeah. Cad an bria leis, Tinahili? Will ein brí leis? Ní lisa gom. Ní lisa gom. Beidir go raibh Haley in a Coney own. Tiggy Haley is tócha. Yeah. Yeah. Dinna Darbanam Haley Uruwan. Agama. Will ein skill bag a gut? No, ní lein scéil. Right. No. They may kite lad, so what do we see? Will end an alone. Cabal anya í alpín. Níl sí le anya ní alpín, níl sí le feskent. Cá will she? Yeah, how she in Norricadas. Anya. Hello, Tom an Shaw. Tom an Shaw. Sarai. Come on. Will ein scale in bag no pishog no shanok legot. Oh, well, Neil really. So now matá a new, I suppose, Tom exmuine ver an shanokkel ska a chéile a burin na dine. Yeah, has she sin go hont ar fad? Has she sin go hont ar fad? They're very relevant to this. Very relevant to this. Will to Hagama so Anya ben me the kind lad? Right. Seamus just a rather one tá Seanchaí sinnig Anya an a bhahar fad, but tá fearan sosaraing agus tá Seanchaí ge. Now má bhíon rud siúl agus manú má tá fer a canna dermis nó duine a déanamh rud éigent agus chun ferháin ceist fer eile. What did you think of that? Agus an freigar nó an Seanchaí tá sa ngailteacht na néise ná ní raibh sé har molle berte. Ní raibh sé har molle berte. So you could barely get two people to praise it. Ní raibh sé har molle berte. So ein oor is na raibh sé creatal le agus ba cornainge kester, what were you doing last night? Vi mar Erline in Zoom, but ní raibh sé har molle berte, you can tell him. Right, come on. Right, we'll end in a fáca going con Kaintlo, we'll end in a fáca going Neil. We'll end Keshtig end in a Donald, we'll end Keshtig good. Neil, vi ni raus of fad kamera, kogad agus live galer, vi sé raus, agus mobile bukas to Cabrini freshen, bin anna could rudi I grew at Cabrini, so job unta yen vike, son Gaeilge sin shows in Dún Garbhán. Right. Hagama, how couple scale the Janova going fair Curtha na sagart. Agus vi station eglario Canela agus a heilig and sour one sarain. Agus vi van Kele Gnoach fed couple shaken riven station eglana agus mashu agus fiausu and tea. Madden station bin a beine galera sticks a kitchen agus edig fannig leis an sagart de pair. But vadden floch bian agus nor a hánig kar an sagart hí ag stelle bastí agus hogan sagart ska ferring an a vor no parasol mar a hug sér. Fokkel nís galant fad agus os rug greb na beine galera sticks a kitchen near knick endine a oskelt. Hánig an sagartí an doras agus ó rud go raibh an scáthán ferring oscailte agus an gréim a taingeamh taobh hiarde, hánig dorchadas mór ar an cisten agus níor cnic aon duine é a dhóna go mear agus é oscailte ríist I lár an cisten. Agus tág sé síos ag deir an seam ré agus tá ná níor cnic na daoine riamh umbrella mar sin
bhí sé comúr digantó. Agus bhí cúpla firán na siad a caint nach úntaach an meisiín an rudson agus mar sin. Tréis an afran agus an breicfasta ihe ag gachtaine, dag an sagart agus amach leistín ceár. Agus dag sé an scaháin ferring sa chistin. Agus bhí an glúisteán tosnaige nuair a chuoinnig sé der sé ceandas na fir, go in and bring me out my parasol. Tháinig an fear bochtisteach agus ber sé groimach chosan an brille agus thóg sé go dtí an doras é, agus é oscailte fós. Agus péród i dhéanach sé, ní raibh sé ábalt an scaháin a táirteach an doras. Agus tháinig brú mar a deirfá le frustration agus an sagart a fannacht ag fannacht leis mó. Bhí gachtain le féchantar agus ag táirt cáir leis, agus bhí breaníní alles ag síle an éadaín, agus dúirt in eileháin, well, if we broke out the cornerstone of the door, the umbrella'd sail out no bother. Agus cuaig sé chun ór de gáilt. Cúlan sagart an riar ágaléir stig sa chistin, agus tháinig sé isteach sa chistin ag an am céine, agus mo rinne ag táirt féin doras leis an órt. Tá siúla goibn sa asa sé. Tá mid ag legan síosa síostan bhaile chun an scá a chur amach. Amachas mar chlí dúirt an sagart. Trid na daine siar sa chistin, agus thug sé chuis an parasol, agus is fear mór lehanna bhí ann. Agus nuair a tháinig siad in doras, ní raibh na daine ábalta an scá éiscint, agus ná dúnach sé an scá ag dul tríd an doras, agus é oscailte ríis go mar ó mó sa chlós. Well, nuair a chunig na daine go léir é seo, cast duine bháin ar duine eile agus dúirt sé, say what ye will, they have the power. Agus sé sin scéalbeag féin stáisiún. Tá mé chun táirtear an eiscút an is cabríní chun cúpla daine eile thart chun dearach chur leis an ihe. Tá mágad? Agus ag túsna ihe níos sa tháinig gachtain isteach, dúirt Séamus Luman is Cabrini Bayer to bheith cuarma chu híhanóm ó híh líam sa péal agus cínta sríanna chur ar a chuid cainte ach ní ra éon gála sin na chorbeh is seamas go chóir go bhéon sé chuir sríanar ach nach búntaach an scéalaí sé arbar. Cairngóid mé lebar del éagláin thuirí nisteach agus an sin líam agus ba focail scoraing an sin ó seamas. Bhí sé geisteach go bheith seo anna garad mar ihe ach tá mé héana bant an soltas so lanmúd fa denno mé deile no mar sin de. Éagláin. Well, ég hef með kúpla nú meira. Hann annar chun amach ar fád kann rá mar nú líon go með hér seamas gaintin bréir. Mar ní skilta fád so has tógur é fír. Nada mé kann mé ára nar í bhí líam. A channi bheith soscílín eile mar jalar mar ankur, agus brech nó meile seo. Nuair bhí sé dóla níos, bhí bert ní aige, sé sin bert chul ceall am héine a hagad chuige beidir úr nó hós a blian chun eagarach beagí enna digin sé eagarach pilgrimage. Agus heidi scheint dís na redig, heint na átra dina maintra lo, agus sinné cúise beidir a dhéanamh. So, beidir chuige an lás agus cúda suas die tiger sig helt stoppen vi på na husiken chepet sig känna på att rev morgon Niklas sin man var på att skjuta bli oig det så där hade så det där sig chepel det lassen där kring och sen så skulle vi titta på John Paul's for a period of reflection var det där. Alltså nu vi det krävs någon sån och vi där är en rain men vi är kvar det sin man Michael reached Curtha green oig, hadder no go, staft shape hair, pinkel lassa, as the sun she's to be moonies, another period of reflection. As another 100 mako moonies being car cast a broke down hill because the Niklas of the feathering on a line of organ and the trust to be take Muller, Howland down hill. So how the Morris are Stephenson and another period of reflection. As son. Fascinated gedi an ard boer, vi din egen mindset lo an son koma. Stafs already gedi an uig,
Ugra Padre, Stefsa Shepel, Queen of the Lassa, agus the son Suscri, Tigtarn, and John Keyboards for another period of reflection. Now, they should be law father Corredi before an ounce on, agus we the very Kirsha, we should read them the terrible and talk noon in hospital. If we stop one at a core, who's the Franchach, Malabi, dynamite relation that lads. Who the Staffen son, agus some drinking, Staffing shape here, agus the son, and stop them now how to get Tigtarn, Sis Flemings, the final period of reflection. Agus vi sist imara rema an valieri bishi imara rema ganam agus ben und vi sist agus vi degen stikste tipar na rompa agus vi Niklas gena koralish dinne sha agus nu vi vet lads ni hasgu gomer Niklas o honna dalla wala fresh le mar yo har ana tschaften padro der pad so who there are not the sis ischke tOireachtas whiskey danger others to be Niklas the kind agus mardobe ban fish nach via sis of hitchin scale agus nur has Niklas Heimpel von der grüne whiskey so static connection sis agus kruski mur echten werke agus tsunami ischke tOireachtas whiskey agus the Niklas use allowed this sis agus so sis girl will you go easy. It's a drink I'm having, not a bat. Come on there, Glon. Shin Field. Well, just getting on a viog a correlation made door Shamus ní Sushka Major in the station. Rod an a bhór by an a station, bhíoch na daoine a curgóir a feig levlíon dóibh, agus bheith chhoidhhais agus go héir mar sin déanta, agus dar nú bhíoch omíocht nó competition maiilteach I dtír na tithe, agus dámach bríscí le suvartha bheith bríscí le marmléadortha agus na daoine a cur ar a chéile, onas nach roiach an drohanam amachortha a meas na górsan. Ach marador Shamus, rud an a bhór by an curgóir seo and the preparations agus gachar mar sin, but tá scéalaí nán agus mar jouler fadó nóir bhí na stáisiún ar siúl, bhí an nós an tafar na Vesitíg agus nós an a bhrá Gaeilge a dtugin tú I'm sure na béindealathe agus mar sin den nóir bhí coscar chuoine, so rud mór by an tafar na Vesitíg. Agus dír con mór leis by an breakfast. So bhíoch an tafar go hefigiúil agus bhíoch na daoine páirteach ach an breakfast. Chachach an breakfast a bheith de ardcaidán. Onas go bhaich maintar an tí agus benetí ach go háirithe, shesamh a hógan to measc an phobal agus go mbeadh sé le rá that the fine cutlery and the fine china was out for the parish priest, for the stations. But anyway, an cás seo, anyway, bhí an tíoch seo agus bhí go maith agus ní raibh go holc, bhí chuig go héir go seolta, bhí an tafar léite agus gachar déanta agus cúdar a sústín pár lús, feartí agus na cuarsan agus an sagart ige bar of ord. Agus bhí benetí a níhil, a díhil, a díre béle a réiteach dómh. Agus of course an breakfast a diggin tú bhíoch slísíní, the rashers, isbíní, a diggin tú, a ivacha agus go héir mar sin réite amach a diggin tú. Agus bhí na daoine hús a farlús anyway a cordíomh nuair a tháinig benetí agus bheadh an chéad pláta leis na hispíní agus leis na slísíní don sagart. Agus anyway, hanna síisteach anyway agus de leag sí pláta brabí os córa saga próiste. Agus déach sér agus de bhenig sé agus bhí an has níos an saga próiste seo hála go raibh sé in America. An America fuair sé blaise mustard. Agus de hehan sé leis, agus de bheith sé go mo bhahan rodé roiintis na cadigléadú na tubes mustard a háirtú bhaile leis. Mar go dehaníoch sé leis agus mar sin, but chunig sé an pláta bíg os a cór agus na slísíní agus na hispíní, and it dawned on them that a bit of mustard with that now would go very well.
So de hoog sé an rud a machchas sa fóca agus de chur sé heimpel órlachte in náde a blata. Agus bhí go maithas ní raibh go holc agus thosaigh sé githe, but next thing anyway, tháinig benetí isteach leis an breicfast á fear céile agus daoine eile go mór, and whatever look she gave, ná fachas sí an rud seo fláta an tagart. Agus of course ní achas sí riamh an mar seo hena diggitó. So anyway, de chur sé úla irí a le héad bheithar an pláta, so rug sí grimer an pláta, and with her apron, she washed off the mustard saying, Godfather, I'm very sorry, but those hens are everywhere. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Just count biog mar luig liam an omíocht agus an comórtas in ar roine. Just tá scéal biog agam fui Bert Van agus ca mé seo a dhéanamh le canún Corcaí déan ganó. So lá an raibh I ben ó Corcaí ar cuat ar white mainter a chéile snadéise. Agus bhíoh si I muomh as a mainter mar bag amach le lena gur a fuór a chéile. Agus bína soach silver, you know, agus ma as bhíonta ar glór agus bhína gaolta brain de bheith éisteach faoi slucht a sleachta. Os féidir le maintersa a sin seir a hárdh sios go dtí ard rihan a tearach dúirt sí agus í móránach úvarach. Ha is tóca go raibh cuide cos an arc le nóa ar san ben eile le searús. Oh, good time, ní raibh a dúirt an ben a gáirí go mór chúiseach. Tar nach raibh a mád féin a cá ag ma mainter sa riamh, ní rá mar ne ag gra ar nóa ná a chlán ar a chorar be. Ma. Caprini, Hamid kun value Susie anaf. Fokl scoring Mara Shaw, will Mara Shaw son? Neil Hashim, well, Hamirash, vi me meher fag. Iléon scéal eile gom ach just má bhuichas a gháil le Cabrini ar san an cuideile going ar fad ar choiste Dún Garbhán le Gaeilge as an ihe úntaach seo agrú agus má bhuichas le Seamas agus de glán Liam agus na seanachithe ar fad a bhíling in ocht agus go hainge ghlachpáirt hí ihe úntaach going van meanna henge bes gur míle maithagah. Gur mágad tála. Anya, will ein lord rágad Fokl score? Oh, wonse? Yeah. Vi an ihe gohúntaach ar fad agus tásúla go méid níos mó imachtaí mar seo a going ná tá sé dechar go leor uaireanta daoine a chluisiint, you know, but is fáid technoliacht é sin. Stáilmsa go raibh ihe úntaach a going agus gur bhain gachainis anhas agus tá mé thar a bheith buíocht de Cabrini agus an drám mé a háirtisteach agus big de mé agsúla sin géad ceanile. Right. Is stocha gur úntach an rud é seanachas mar seo a bheith going agus is tólam nach é an ceann dearnach a bheith going Cabrini big ceanna going beidir ag dulraig, you know, beidir ceanna going ribh nullag beidir nuair ag mar sin, you know. No, tá sibh se sásta seanachas tá muid sásta a bheith gaiisteach. No, nada man will de glán treis dola chola will said Liam taristeach san seam réile agus dúisige, will you? Donald will Erod Fokl score le rágad? Donald, have you anything to will Erod? Tá móchta Donald. Tá móchta. Tá móchta Donald, tá móchta. Tá go hán móchta an son. No, Tom Buirty, be úntaach a going, gur míle maithagah. Gur mágad Donald agus na daine look, it's féidirling há na réimhfichte agus ní emails go léir ag Cabrini, so Pedro an céadú réile go méid scéalta bega nó seanachal nó pisóga a gaibh ag techt goí an chlár, do you know what I mean? So be méid ag
ag fannach le sin. Right? Cabrini, slán le gachtainna ha mi féin agus Cabrini agus Liam chun caint begabergaing Marialler an slár é héins. Slán le gachtainna eile. Liam? Seamus tá sorcha, tá síno sorcha ru éigen to rá. Agama, sorcha? Nuair bhíonn sé caint faoi an cóc le bhí ag na sagart, chuir sé scéal in úldom. Now, tásúlagam go bhfuinnig sibh tanamhas an scéalín beag agus nachgurach sé stacarmh, mar is é sagart a thug an scéal seo dom. Fadó brachghailteachta dúnáil an seo, agus an duine deireanach, an ghailgóir deireanach a bhí an, chur duine ag an ceist ar lá amháin, mar ní a bhísacha, cén fá go mbíonn an sagart, go mbíonn drim an sagart towards the pobl, agus nó an minister Protestúnach, bhíon aig an minister, agus dúirt mo gine, well, tá sa gut, tá níos mó cóchtaí dóin an sagart, ná mar atá an aig an minister. No. Ar sin. Gohúntaach sorcha, gohúntaach ar fad. Gohúntaach ar fad. Right. Slán le Galt Barbaro, California, Seanna Cahill ó Boston agus na daoine eile bhí i ggéin. Maureen McCarthy and son, Gurmín agat, Mara's iPad on Kyle Montan, Jim O'Mara. I'm beginning to sound like your man in the Rosa Trally now, but anyway, Gachtaina ó na áitina Galéir. Slán live agus Bemi the kind live Arish Galua. Míle buchas live an féidir tai tatuin sin fós. Yeah, ha made the kind bigger going. Seamus go leis cile go nóméid. Bhfuilm go méid an focal scur ag taig an duine sóig a taling sa seomra. Oh, come on. So, well, taig. A wéileat, duine stoin. Lá suca. Our said, sorry. Seacht chicken in a chassid lá suca. Aha. Agus ag fágal an focal scur le seanócalín cutach Mullinoige agus Chucky sé. Íha fáte, Longpole. Íha. Slán leat. Slán liv. Slán mágat. Slán liv. Well. Imig liv, slán liv, Bashif. Gur míle maithagah. Slán. Slán. Slán Donald. Slán gur Slán Amaru. Slán a Sorca. Slán. Slán. Ceap mé go raibh mé imime Níl fós. Elaine Strone. Yeah. Leonard, dat go bra. Yeah. Gur maithagah go léir. Gur maithagah. Míle buchas it héin sorcha. Bit go húntaach ar fad. Ní dóilm. An chame ag clí leis an céadú eile. Be mé caint le. Slán. Gur mágat. Right. I'll got the name. Well, what's that ship? Camara and Safos, Mara Rua. Oh, Will. Is Stalin go will she in a host